Ulong the best teacher shisha. Haga chim im ke chunga. Kijing hikai ki chumu kim kut pang haga ni ka ketien ke chumu mulai. Kim kut. Ray kilong practical ru. Haga yai, haga yeng, haga lek kawan ke chungi. Shisha pingangan hap da puson bah. Yagi jingpun pau hakar rukam kabalong tamay bat kabalong practical lekong pikiran kamuka taray kata ka singi thokana jam piang tahiyeng mani jam pi kan kita ayu ya ka kamay ka ji ka jangi Kong jom mi te di mene me kini ka kamay jong pi Nri te ri phat ka chuka kamay te Tam bai pher ka jai ben ri wat kan niam pi tharai ye pher se ni Nri iru imat igi jing igi jing ele imat igi jing syam igi jong igi bahang kong kong mangi Kan only people had a gospel the jong yo anis a linong ka khaksan ka ho di pa u jisu ulong uding so wan bashisha mga mapi baro kijat ben riyo ngilong pintanap jong dadang iyay ni ang isyari ako om tamu ay ni kata kajing siso janay Dre Aru ini kan pangilong inugsagan. Yagi way pergi jai ben rio. Bagi hakiran so tiru kini ini bakin shani aku. Pokai benda. Ben ihe. Yagi jinglong jompi. Yagi way yau jisu ubalong ding so wan bashisha. Daga jing tha ke jong phi daga jing spoon ke jong phi ni kadai si syafi kong kata ka jing ang jam pi ala bakala pangla sulit kenrop itu diri mana dai da ka jing long ka jong abala duk ka jing dukhi ka jong ngai tingangai ke yo trai henry ngam simla pendan kam dikata ka ba ong mo sis Hato umap yang akong? Oh, lei jungi ti ulong pemam. Lei persyang sekong. Tu persyang. Didi, माफ करना दीदी मैंने बहुत करती है माफ करना दीदी माफ करना ठीक है कौन कोई बात नहीं हम आपको माफ किया हाँ कौन क्योंकि भगवान एक ही है भगवान ही आपको बनाया मेरे को भी बनाया दिल एक ही है आप भी दिल है मेरा भी दिल है लेकिन कौन एक तो बात हम बोलेगा हाँ हर इंसान में सेकंड चांस जीने के लिए है होना चाहिए Kebetulan shisha ke baong itu didi. Itu second chance. Kani ka pinkan mau ya nga. Jika gospel ke jong umat ke selenong ke baar ke dekat ke baar ku Ke baong. Kau ya kawan temai lagi bu hakal luas ke batemai. Kapag mo din yung kata ko? Oh, kantahan ko kamu ni kan. Dalam wa kan ke jing ke batemai. Long uriu batemai. How Chris? Kinibat ino no siya tiyan igi barimbaro. Ino yagi. But ke jing ke batemai. Kaluas ni kabalong ka dono. Kapansim ke jing. Kakaro kalibalong ka batemai kan. Kung lo ka inggan di ka siya yung higa nung katang. Haba pi bering slasha hau jo unitli. Ani kong alaso tu si Shaki. Bang ba kong ani tu hong ini am kong. Kapan palat ke jinduk ke jingkerdu po kemensin. Kong kapertai di kawan rak kan jingkerdu. Ndrei
om ublay. Ublay, ling ba Jesus Christ? Why ni ka tagabor? Why ni ka im ka batmay na nginget ni siya niya ako? Duway gen. Kamat ya keren ba? Itharay ublay kun singa gijing duway jo kanong. Oh, ublay ngap igini ba duway? Ba't kibawan yo? To deng ini duway. Devi. Kile to ini kabar thai. Habe duway si Shafi mo. Antara ni shanya petang hami. Gijing kurku jong mi ki kham krau ban ye gijing ki bangi ngi kendo. Antara itu penlong thamai ngi tang hami batang hami hi. Antara duway kin kapor. Kami hi atrai men ai kapor ngi. Bangin yo ati atrai ta rangi ke second chance. Di bangin laban ino ay gijing telat. Tsaka met ka jangi. Ya gijing telat tsaka por perkhat ka jangi. Bangin ino ay taki ay baro asyadir. Pelang ti atrai ngi kita ki priyo gado thamai. Bangin syania ti hau Jisu. Ubalang tau ding sawan. Uba thamai uba janai. Amen. Kayo hivi baro armut. Siya jeseng ke jogi, hakabalang ke jongi, hajiyaw. Wan banman, igi jingkir ku hakasi sabde. Wan ra igi bayi ngasem jongpi, igi baralok ki jongpi. Kayo ru ya fi baro, papin wan siya kani wan banman, igi jingkir tamay bor ke jong bensi makoy. Wan dadangi duway, bani siya niyaw. Kat no ki ulong. Gijing ular gijong gijing duway gijong ba gijing kerku gijong. Hato pay. Ani bi, ay katingot ki kasawa. Tong ina pang kriyan mo kata kasya. Ay ngu yung play gijing kular gijong